uliho deze habari mbalimbali zilio haruma enti ranzi wade ranzi ezi habari za kisiasa na maisha na tumo riono leo rije rijitamke uliho deze ndongo zinu enamna epatiluja fikirio ngabjwa ndisa ndani haruma vumbue ezihusuo wade bande abo rije haruma maisha kisiasa yaliyo haruma eti edu jangwa unaoje shawa jau tena ritekeleze baadhi za majawabu ikao ngejomkinishia haruma masala mashashi mjo ruzisayo rishinde ria ngari kuwafikisha rishinde ria jibu uhusu wade ngarambo hindi ngari yambia wa Komoro kaya hakika wade wa he covid nguo banutiju na parti duja ngar aminio kango banutiju na si karjaransi huhashirisha wakazi ujumwe namna huwa de unuhedi ulio dalilu aruma daike yoke tunjia upande wa kisiasa wanduwa ono tiadebano ukaya fondation Elbac ikawo de raisi wa hishma wa hishamashino itowa baadhi ya zana za ujihifadhi wade wahe covid yabo ngamwaminyo kaya isisi ngasmengoni mwandu ikao ngrijo hanza wa Komoro ile ukaya wade unungu wade nguo haukaya eheli wakawandisa wakavumbula mkawudunga ndondo ngabo kwamba kwa uti wa haja waliwamba wakati wakaya wamba nguo au anduka tujitamka uja utekeleze wane madhamana haukaya mfikiru kai kidhamana mruka natojua jomo tasiambe kwa banuga bondo fulani rahaja zitunda ya jua kweli wahazo wakati za haja za tundwa zitekeleze yako wade nguo banutiju sidahi ngondungwa tangazo ukaya heni wakati heni mfumo hankadonzi mahamkado mbili ngaro nao omwenjezeho waho wade hususan harumema siwa ya hatu waka zembawa za husuna za habari zinu watekelezao sheisabu shunda hao haruma mfumo au haruma usiku wa hafa wabona yabo ngonesa kaya wade ununguo sisi ngarambo hindi ngarambo kaya wandukangu watiawe balbala ya ukakabati wade tizitekelezangu wakazeze maska mada ni mwatangazaji na walobanu pia ngonesa kaya ngarihifadhio haruma wade rijomba tena ukaya mbese serikali wani shofikiri namna indwajina ukaya leo inu haruma wadeheli wendao hakaya amfikiru kaya manda boko zenchida za ushinda wandu wafanye utundi mwinji wa enea haruma mahala pia wozitio sha embabiti tifanisha ungeonesa kwa wadengu mfano haruma shirika zima la dawla wandu wende wafanya zile stabuhithi hundi haruma wandu walohula zaidi ya 10 waidi kwa ngari nao shawajab tena ilazimu kembese wanruo nsipia wahashirihishihe wahashirisho wasaya ikao do watu aminize nongozinu haswatan harmwe magari akaya sisi mrika uangali harmwe magari haswatan zebisi hama wanruo ni waza madoni mroka ono baadhi ya mazoferu wa hatu wakawarange baiza hadhar babi shabasa bafanisha ulemevu kabisa ikao ngohundo bisi wenjezo hisabu shinjo wenzi balata kwa tina zinu ibambua wengine tutsa ukaya mese hifadhi tena washinde wangali ya harma eze station tena wazidishe zila jitihadi za ufarulisha ukaya heni raia ya kaze eshibambua shahe hususan wakati kwa walungwa wa hawe nji harma bisi au mala hundo jina iyo de maoni sisi rindono yatekeleza harma za ngozino abonge iyo nukta ilo muhimu akayongyo harma zena katirendao abongeri ikawajibu ritendeze fikra hiyo ya ukaya sisi luja ngasimengoni mwandu ikao ngasho mtanzani ngaranzao wakomori wahashirishihe wajukao wade ununguo ngu hatwari wajue kaya mathalani leo inu wandu kwa tuhu fahaku ngafikirio hamade mahala hundu ajina hauke owenji duasiha haku hamade hili zinatijaziru hao shafiki kazi nuzi jaheze azma za kaza wahizarengu ane sirikali rangulu madoni haukaya enge madoni ula ukaya sirikali kwa jakarenga ejukumu ya uzia zema shuhudi ya uzia umsangani wazima wakati ula mkinishi harjo kama do waluza tu walo mamasei mguna wahifadhi haukaya riwo no izajiri harma mparinganio hao harma mashuli izo ikaudu izajiriho harma insi ya Faransa Wange kwezi watangazaji rikanza rimonese ukaya partiduja sisi ngasmengoni mwandu kao ngasho mtanzani ngari hashirishao wakazi yembawa au rishangiria
sisi wanachama ya Fondation Elbaki harma omwenezo zesio ze kashne na wajau na sabuni na mbali ikaunga rombo mgu tena kaya hazike jahi sabala ngabo mtola ufanishi haukaya wandoa wazidishe Fondation Elbaki ngejondelea na yoke chotli ya kiana ne kisiasa chanson kanzana be kwa mada maedera isi wahishma wahi parti lujana ukaya sisi mengonwe zimbana za do hashirishwa kazi do hashirisha risane ritekeleze mpa toshinda haruma wakazi liwa jifadhi no wadewo ika kejaka na video kanivumbue ukaizo mengonwe zitenda mtijo lie yani muunganya izo na hamba baina he Fondation Elbaki ne parti luja iyo ndio tofauti chanzo kanzano ne saka mada maedera iswa hishma wa he parti na sisi mengonwe zira nao mpini kadi shatongeza baada tekeleza fikra zahi Fondation yahi yashinda ndazembio hizo watekeleza zengo hizo ili uhifadhi wa kazi haukaya mduka na mjoka dhamana wati ya rume wa wadi hamduka na kana mjoka dhamana wati itojo kana wandu ya waruma ekawa ndo wafariki pia abo entinki yuke twambanti haukanti wanadamu na ardhi nekao wade uja ya boge lazimu haini mdu kwange na yehuba ya kwanza jarume wa Komori ya boge lazimu ya wahashirishe wakashiri hata watisiwa no wade un abonge yode zora kanza tekeleze harma upande wahe zehadi za kisiasa na maisha ne dujangaro na oje zenya katizinu yode zihambishi hao izo ngajo tekeleziwa ne mwanama Said Abudu abo harma nukto ya he owadi amfikiru kaya mnguna njoka warishilia wa ile ukaya kwelu wadi nguo sisi ngari ni mazama pia ikao ngatsa hawa Komoru warengeze hadar zao haka wadi nguo ngujwe rufadhinuo. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد garibu shau marahaba harmwana nyasi watangazaji ikao ndo wajibu umparounu riombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike tawfikia hahe lima yuhibbuhu wa yardahu uhanza hahe insha Allah ta'ala rijinika ya fursa ya hizi engagement ikao ndo rarenga harumenti inu ranzi wonkonsi wa taifa ikao ndo raleha zifikra za hatu riombo Mwenyezi Mungu yareheti na moo sonti pia rasirowana rijeri wone emarunda ya hizi fikra ikao ndo zalawana haruma umkonsi wa taifa konsi wa taifa ikao ubiri ha amani na usalama irudiri riha jukumu zinji za howandu wajangaje uharumazi fikra hizo humzihimilio haudunga ze etapu bali na mbali ya uriruhusu ze engagement hizo zitilwanziani ranzi referendum ranzi rije haruma voti za marais za uraisi rije za madepite rije za mamer ikao ngamjuao le fukuo ikao ndo la virabo hariabo fukuo ikao lo bien ani lo normal hauka haini mwanadamu wonsi pia haini vahanuya liyo yeuhenda mbio hamade hali mdijoni ya hamba hauka hozi sokaenge uhamba ukaya ya khiria he dunia yimshishieni yushishie utu hamba hindri basi hajibu hamba uka engeika ya tuzisiwa tituambwa neje Komori turudi tuzi hozisiwa eke ija Komori utuamba nenda huu hamba tijuamba ukaya neje ngazija ngeija ngazija utuamba neje mbajini neje dembeni yeka ija dembeni hamba nejo hatu eka yojo hatu na injile mini idhan yondogo normali uka haina mungu wakati ze fursa ze interezi liyo haina mru ya hanzo jitendeza hata yehe mwana na bala wotsa shoy mwana idhan riwono fuko jinji ikaule fuko hilo lishampiza wenji ze nafsine ze roho walakin iyo ndi ya korinike fursa wakatirlo nunu rambe ukaya ngari parao hajiku
wakizimbeli wa hensini khaswa do wandu ikawo wahimilia ze fikra zinu wajangaje ranzido usikula rambe ukaya zinu responsabilite ikawo kwa jarenze wa mvu wala sisi karjarenze wa mvu shahe imani ya hatu ne mahabba ya hatu nensinu ramba ukaya lazima wa mtsangu wa hatu lazima wende koya johaba ukaya honsini mova hanurlo vanu rioneha no waze wa hatu watukufu wa uritaza fikra za heze asisi zinu razi kubali rambeni wakati Mwenyezi Mungu yajurasulisha basi hasimu wao mkonsi wa taifa unu mojukanzi habakti emandanyasi azali athmani presida wa hensinu ndia unde bakhati haji hundu kaya na ila wajibu kahaoneha je haliraoneha hababu zitronziani abo kabajaka khiyar ikaw yonti pilot dokaya arihime bazima arimwambia ukaza fikra hizo ngasinizo ngarimbe na ubati karanzore rongwera mbe ukaya imbwana keja hisa rihonrana ritenge mrema rilimi ribea ibakishavasa ngaranzori walezi la fikra raze hansi mbeuraitaha raonokainu deju fayi harmentinu ze fikra zinu deju fayi harmentinu rihundu kaya aba sandu ranzao ritsanganihe embwana hiyo riwane ze fikra zote simshi abongaranzori ambe ukaka abati nafasi kauyonsi pia ya mrujwa ya jivure parce que ye imani hatu si wazo kayo trahizo iyo trahizo de nation rende rijangaje haruma fikra he imani hatu abole karna ujarjerambe ukaya runde wasa ya wambe ukano gartowa beisho kweli etwabia ya kibinadamu wakati kao umhare ubenuha haina mrejo uhima walakin wakati kao yundiko kaze khatwari zisazbenuha hauka harume dunia haini mbalo khairi siudu wa kahudingoni mwabo ngabo taabu neheni bado taabu siudu kahudingoni mwabo ngabo khairi idangar paruwa na nyasi wahemo vans ukaya wakaja wanruwa rudi wajadidishe ze imani za nziani ze fikra ikaundo za razeleshe wa komori wazi kubali ukange ladhimu waziwane zinje nziani kwezi emirongora mbawe parti dujawe rongo wao zinu fikra za mwananti mkomori ikaungu enshi harumwazie duileri za henti ya hatu ikaungu ndo mbio rihunre unono rihunre maslaha enti ya hatu itende ipuengao jezente hili za kuwa uoni wa hatu ujuka swawabu wanduwa unuka nama fikra ndaila uoni unu warujo hamba ukawandujo urishuje na ukawandu wala kwa tuona izozo ukira shanga bumbano ngonzi mekao kartu ipartage sinamu ngari aminio ukaya imania hatu ndo ukaya zendo gozinu ngari rumishi hao yensi hatu batina mbam faida onti pia rendo mbiyo ya hayo tsotsi do kari wonenro risajili wa hayatu wa hatu haruma yensi inu rikemengo nikom bengo mwandu watu hukumlo maudu ima hawema au hawisha ngaro Mungu rihukumlo hawema kwezi ngari parao ipia yaho wananti wa henti ranzo alo harumwe pouvoir ranzi opposition ukaya kartu kubali ilugha nziro ya menace reka opposition reka pouvoir rejoke lugha hiyo kaijahe harumwe tsinu yenkodo ya hatu ya hoa komori ranzo atende ya ujulo hokande yenkodo ya he eger de sa nde kodwa hatu kodwa mare si ho baramba shaka bajahe ya menas ikauzonti pia ngas dola wana namru ikawonti pia ti serikali kwa jamba opposition si wa komor sonti pia roalo harumwe pouvoir ngwendo mbio wafanye njema waja utena wale harumwe opposition ngwendo mbio wafanye njema rika rilawa abaja wandu waroha sonti pia ngaro he maslaha he komor abongara nzora mbe ukaya kabati ruhusa wakati yonti pia ya ujua rihime
halugha ikawe nsinu kejezu ya no wandu warongo ilugha hiyo haruma ulemengu kwa tuonanro hata mparanzi juzi ilugha hiyo yabakisha haruma zintiza hao kwa jaonanro kejala wa hata basa wandu wabakisha ne lugha hiyo kwa tuonanro na abo haini mweyonzi pia ngwaonizo raza mali raza force raza kadha sha ilugha ya uziro ngojoona njohonesa ilugha hiyo kejawazalia marunda garubo khaswa ndizi nafsi za muzatu ngarijiparao rambe ukaya ilugha hiyo itiparola wananasi ilugha hiyo batike mwanansi washikomo rujo parita munka si taifa zima si umma mzima relona civilisation ya dini ni tukufu ikaonge harazao kalima hamanilo kwezi watukufu ngarinji yao harumai enuktwa yare hati banandu kaya ze responsabilite izo ndezari ni kaye fursa yinu ya home kontibanu leo harumai conference de presse rambe ukaya ija wakati ya utanziani izo ra wa ahadia wa Komori home kondro wa hao mengoni mweze ahadafu ze objectif mkuu za humkonsi ula ndukaya kabati politiki ya kifuma tote na harumwenti inu ngeladhimu ikaze bahanu leo wa Komori na rijua bahanu rijo kaujuje wandu wanu banu rijo kauhukumiwa haina mwinyi razi povar na siwandu remilaze fikra zinu wa Komori wanzo wake kleri waone haukai kakar jamba izorjo kauhukumula hizo izorjo fanya wajuri hukumu haruma hindi ilan basenu kutoa ya mwandundu kaya sisi ngarendoze mbio politiki ya nyumeni inu rijo kaya ngarendao haruma falsafa ya politiki yo kaya ngeladhimu wandu wajue eramba ranzori fanye wandu riwambie klerma izorjo kufanya siasa takun ala basira mbenuf wandu warambu mengoni mweze ndongoza roi politiki ya hatu ndokaya wa uzima watu waifawunu unua kawuna thamani unua kwa juu kansa matablo ronde hali nwado dispute hunu le kalima lo kazima basi ekangu anzo yanshi unu Komori eka kutuhanza tahani rwaju yanshi eka kutuhanza wakati wa huja yode lugha ikao vumbulu haruma le taifa inu timbe hwanyisa inu daula lono uzima wa hayo iloneze frontier za hayo iloneze maslaha za hayo iyo yokaiji ubira haruma ulime wa mwanansi yokae babala au babala wanzo bujoneshe tuhanza mujoro haenza garanzore tekeleze ukaya baada uzima wa taifa ifikra zaduja sindivu razitendeza mengoni mwiyo de etat fort de centralisation iyo ranzi yembaba hatu mzee Ali Mrujaye rahmatullahi alayhi rije mwanahahe rije si wanahahe ratendi ramdu rawadunga ifikra ya hatu de fikra ya ukaya rijo hanza riwone mwananya singe nzuani ajoke carte d'identité yahe gujojo ya sebala itowe simpaka cho jamoroni rijo hanza lewo mwanansi ulio haruma efumboni au mji mroji wahe joezi ya juwe ya jiswarifie wa hayati wa hahe ne maisha ya hahe no mkayondro wa hahe abonga rijo hunro kaya abode toifa lisali puenga yogarenga kontinu mubzima wa he daula wa hila toifa la hatu kwezi ikarangalia yabo garjo hunro kaya rongo hamandi zo karna ujuwari jerizivurizi zo wa Komori riwalawe rambe ukabala rizamba riwate haruma boto yaji riwabedingo iforansuime leoze mbaner lonizo ndo kala dhimari wane na inrush poro corruption heze kalte za yonti pia yonti kweli yeye hazi ya journalist gono ka usoma hazi nyurwaji shakuja ni kwa force wa daula yinu parce que kuja zonani kote fulani
iyo kabati corruption ku hamadio na yonga nzori tushe ukaya wanadamu ikawishawe haiba vanwe mwanadamu yarengo hazini batina haki basi sharia shojini ko waadilifu shahumto hazini hawa adilifu paske kujanjia hanzi ya sharia idhan ho tolo hanzi ya waadilifu yonde haku sonti pia iforijiskini sonti pia komori himi hasi heze nsabiza mwili za huwa baba hatu za huwa komori za heza mazamba huwa baba hatu patina ardhi kabati daula eza barindi lile ojwe utendeziwa ze diplomu dizo ze nchile dizo wizo yoka wemru ojwe urumishi harumensinu wensi wemru ojwe urumishi harumensinu garanzore shele zizo kai daula kejejo shide wadhifisho wa komori wansi pia ndugo yona rijue daula nkuwe Marekani ketu shinda 25% ya tawando hazini ujuma kwa tushinda mafonctionnaire 25% kwa jamba komori shando kaya zendugo zinungari zinjiao heni wendo ngwendo hokayo haki yimstahiki rende he corruption yori juwao yoti kweli ukaikomor lewa mtao parastamolini nike mwana hangu au mbaba hangu au mzaza hangu ntuihunra rihunre moto juzi ya jajana ya dhominishiwa idare kauyonsi pia rihunre harende ha miliarder hawakati kaumbaba hatapaha katika ulimilkisho hao karchu kubalwa woni ngo izomengo ni mwezi falsa rais wa heda ula mwisho rahma kadonraru hamba ukaya ngabo nukutwa mtsigodo iduwaza de nukutwa he corruption kena ukiruka heni mru ya jabana watwamba ye mwizi eni president jabana watoka ye mwizi eni director ya jabana watoka ye mwizi haina mru ya renga dhoma na ya daule mru yetwamba ye mwizi karchu kubalile kalima hii gela dimori lihundri edalao izo mengo ni mweze madam shinzi ma journalist kongela dimomke juma uri haina wakati mruzise rais wa daula nozi swala hilo Erika Zanda ezeje ngarenda oje nele swala hilo haukailo ngalirutushe wo sonti pia haina mzima harumasi kwezi mengo ni mweze nukuto ikao ndorazi ya mwiso ikao risisindria harumwedu jarumwe twalaye hatu kakabana daula yokaya rais wa daula mandanzima sikartuamba ukando hii sisi kartuamba doi shaye ye plasiwi yo ye luja siwi waza ukai la operation baramuzo doro kwa shizungu avortement ya he daula rais wa 4 umanda ya 5 netoka hamande helirni govoti mru ya tola msiruni ya jambo karafarlishi wa yokaya namvoti ramvoti anzwende yapange relasio yapange hula baada wenso wararu yambo kai mande saduenda ngarto wasulinda bana kanu wakopea wangu kopea iza mradi kabati kheri kawonti pia ya rais wa manda nzima juzi rionwe heli harumale panza la karibu la tarehe politiki wala wandisa waja wala haroha wala hanulezi la zonti pia wai haja handisa mengoniyo debi konti ya taifa ya utahari rihundane na misaada bonze wakawa morisi ya jaha hawenyore hendeza vaja wakatware ya haja hawenyore hendeza deore ndo wapari ngabajuja wasa jambe nendo bari woti mwendo watwaife kao huru taife kao ngalijistahili kwezi wananyasi watukufu hoindari mnike no mrongo ngardori pare waksauka raha karjandisa aba sandore ndo randise wa komori waonezwe kao ndora wafikirilia ranzori zitenziani ngari para wonti pia ukaya Allah wakati ndaunu rudi tena reshele zizane kwezi harmenti kamili ukaya lugha ya unfi ya uziro na marendita yuesi viro wakati wa hayo ya maslaha dozima wa hatu ribweze nafasi ni wanzo ya jineze fikra za hahe ya jenizo vatina ukamrwari nditembrika wanti pia au mru ya jinike povar koyoti ya hahe kodo harumanti weka we declare yo Assemblée nationale tidena mreka tsoto kati yamba ngabo guerre
ya Assemblée Nationale waondo wenye udeside ngamkazo yabo. Jazakumullahu khaira. wajo kan jama bani de kan masala la tokat boliste li lorenga wasan nasri hoje judo que nos realiza na rádio wasan Mohamed Issouf Zico, Yorgan. Jabal Télévision, Jabal FM ou Jabal Info. Tout Jabal quoi. Jabal. Tout Jabal. Voilà. Jabal. Yazid. Yazid. La Gazette. La Gazette. D'accord. La Gazette. Bismillah, on va regarder Agodan. D'accord. Alors, ma introduction, ma kawarani zaiba par rapport à siasa ikao parti du Jawa Tanzania au shangiria zifikra za mheshimiwa Imam Ghazali mwone sasa kana kabati namna ya udimisione bana ikamra danza ilewe hudimisiona tsiubenza zile sharki ndo sharkia nao kane mwendo yo kiro wakati swanda wala waja washarkia na swanda la mwenye emeliwa ikaende bahandu kao zifikra zilatana ngam aminio ya ukana quelque soit les conditions za mheshimiwa heni vanila jonde habwesanga mjodunga kamna latana naye sikaza Garjonik Mohamed Issouf ADC Siamisamihu. Assalamu alaikum. Mohamed Issouf ADC Siamisamihu. Ni janibu ya kisiasa ya dunia nzima mzele zao mka harmoni mikoti ya taifa yojamfikiria NC ni marayu shabila shaka mwahe daula nimejivanu hafanya maha na hunuha bidia ukaya ngamanza uze barnamaji za mikoti ya fanyishi ha idensende lusoni isiwonele jua tikanzanga je ya haruma mwa wazali urati nyoni vanu ya fanyishire nyinyi ngamonoka marundaka da prevuma kuna kati udonga msoti chakana zinjenziana Marhaba. Wararu Zico. Assalamu alaikum. Jabal. Ile swala la mwado langu duka hizi janibu za siasa huu injiwa hao mwanduko washindi wadungana leo wandu toka opposition wadu wandu wajaka serikali wadu warejeana kaba tushindo wandu waelewa ifaliki kao yoka na wandu wa siasa hususan kao kiri leo na tuhamba ndoban shakiri mzima roha hanjar ma parti vajina hizi hisa harejeana handari juu eba nyinyi no mwedo wa nyumeni kao ngamufikirio haruma mwende soha binafsi armisa sana mfikiri namna je ngamtoka na haruma siatu ngabo darmule mengu kamili deputazo mesabana haruma mva wadi wa coronavirus ikao ulaza hamba ule mengu kamili walona chida kadhalika sisi ritona chida katrono onu ya serikali ngo habilio mreje likoni waho wana tarehe mosi ya mwezi wa juillet na yabo wakati wandu wakauzia ukandwa tisome wakati wade ko jakaya abaha wade unjia urenge mfu kesa ukata bonze ngabo zetuma hizo donde ya mtia bango harmaini ba reconfinement ba boten kana juu nyinyi magwa maana ikao leo ngani hodingoni mwezi au ngamshagiria ufikra shahar mali swala livi iba ngamliona hadito jema ya uka mru amini au kana wanuti wanaikao waenda wahansi wa harmamo likoli shawe mnogo wangu ho hao ende likoli baisha renge hende hareje ye hija ikiriaro hende mahala ni hundu ajina hareje bainu kena uzali ya uziro harmo mjiru waho wana harma hamu isu harmo wa wahesia sabango tukana shefuzo ne sabango ndondo ngabo uziro kabisa ngabo ani ngabo harara kandari juu eni ningamfikirio namna je namna ikao de yezi ibiyo leo afazo ni sabanu ngabo ba rika nzari kwa janza 2021 lazima ezimi hise
vao asaya mbakana mpaka 2024 des institutions na rambe des sharia kama zile sauti anajua namna jika ulazimu eleze haina mndu yake dhamana jumai makalima waja mndu ile kama no kansi leo chama dunga mjojoka. À Mouissonga, c'est Yazid, la Gazette. Assalamu alaikum. Mwele hai siasa mshinzi ya hei iluja mdunganyo hanyu wa hei mouvance tunaanzana ile wenu juzi almasorti mediatique secrétaire général wa hei SRC hapara umfanyi wa parti nzima parti unique joka for aweleza ya uka wandugo kongo harimo mouvance ngebidi wende wangari SRC ye position ya heduja ngionda babi harimo mparo Marhaba mengi. Optimising ngari leo ni majawab sababu kwa Jazakumullah khairan. Leje suala na mwando baishwa gamjuka bajimana. Harumwe kisharia si wamba ukae kaba janugo za dini basi heni ndugu kaungendo ya gongane na aya Qur'ani au hadithi ya mtume au izwe maislamu wa maulama wa huislamu itafikiano kamengoni mweze urgence basi ujana fikire gongana uvala yuwazi wa ukabale mrola haruha harumweni ulatsindasi awe fikira yosi karijuhu kubali eki siyasa e sharia shakiislamu warinkendu ikao masail mursala de pouvoir ikawe hansi wa wajuri tawalia e pouvoir hiyo si ujare hansi ze ko zo hamba ukae izo intouchable zongo kwa tusikomea karna ujuware dunga nenera iswada ulo katika uhati ya shaka haruma uzima wa hensi abo mojangefu karna ujuwa udunga na nayo wakatika mgondo ya gungana na prinsipu nzima mengoni mweze prinsipu zai hansi le toifa iyo karna ujuwa haruma sharia wa hamba ukaya au sisi uje hansi za ukaya haina mruradunga na nae ikilojikite na yo hamba ukaya yo kiri hado kazi nchida kazi turuhusu wa aplike inu abasa shangi yo fikira ngenda ngwe amini abo kuna hamba dongozi jo ngoneso kaida kenau jo rumishiha waja utena yo thibitisha ukaya ngari tendezo inu rehensi inu abo mdu kaja viole kila share hansi basi zeno goizu kasi parihani ha ngarjo hundo kaya mahma baishwa ngarjo dunga sheka hatu shenzima haruma zile kaundo za funga tale toifa lino no uzima wa halo ne amani no salama wa hayo izo nogo ko haini mruyenge na uoni wa hahe izo mbawa izo kasi haruma mishinzi hota rijibule suala labili iba hakikishia ndugu haruma umuhawabira arambao naam wahakikishia wale unga ramboka ngaranzore tenziani abojana riwana zembwana zila wonkonsi ula ragmo kale duja kalja kanyangu rijarre savoti hezemba wazahe mikonsi ya kisharia ya hensi nonsi pia ye hansi kasine letwaramo ze vote za hede zemtour ya heze zelemeri hasibabu ya he ejaiha wadeumi kawo do wazia zero gozonti pia tindasi nde dunia kamili ndo ware jeidingoni hakiba haunono hezero gozonti pia eza barindi sisi ratojojundo kare fasilisha harmare ila nzendugo hizo ngasibisha ukaya riganye tena riganye pasquerende usoni na do zete plasma o ile onge haruma hunu haro hanga mtu wawe comportement ki hatu rizalwa shema zayoti madzima ngarambu wao ranzibala ukaya irende haukaya hamawo hayatu watu wa usiku wa humaishi ino ndes falsafa ya hukana mo hawakati kao hata zembe watu go ulale tontu romtena remasi shesh kauranda mwanadamu principe o conviction izo desto za mwanadamu kama mwanadamu
dukango stehe parodi ya hao wao histe uka kalimat sharaf ila honor kuna mtu kutojerejeza ni mtu bama kutojerejeza yonde tofauti ya huwa anadamu tuwa hundoka leo ngo mrunda maudu wende mfuriapa maudu yaretenga ija mfuriapa samahane miri babo timdhulumun baba mtukuja na marudare hili shingondo anadamu ikawa mujarrad ya sankida yani udishe yonde hakika samahani itijokati tiudhimru sha yonde hakika udishe kabati mwanadamu roho angaje personalite yae harmono go ikawo kana kaushinda hata leo honda bota siku jojundo ka hadua za zila hamba idan yonde sababu ama wo uhara Desenzaho wade. au wade yo mwenyelo gujoli lijibu Je parle qu'on rona harmo. shange jo yo député conseiller de joli jibu shando uzima wa parti baze parti politiki bankarte harma udaktatur yukaya wandu wa fardishiwa yo fikra sisi gasino wani wa hatu siduja cheyo ketu angajo andu wonsi pia sisi ngare aminio ukaya wa unafasia wa heze parti ikale wo ubambajo kando wakati wajojo mbuka ngari bao ze parti abono bale ligafuli jokaya paske hena mrugene hasha kama nadamu ngena uoni haukadimisha ukati johanza mimi riparse parti unique yihime kamra je nyinyi ma journalist ngamdwa uzindi hanasi ma politicien paske nyinyi ngamreceiver aux informations za he dunia kamili abonyi wa jizra hanasi namre jahar metarak politiki wa mwiso wa heze parti unique ngasina fikra yo ke fikra yinu na reste wo mirani garanzori wone baparihani parti national wanruanu wajwe wajitamke aho kizo nderude irejeze ile solidarite yaho uzima wahe masiwa lihodu jeti tondre ho kainu yangazija karitu kubalise parti hizo na rihunde parti national ngamfikiruka ijo kirukaya wawewa hokaya ngaranzao ri watoka parti ni kwa rupia wajar mwemo vasi walo harmemo vasi wajar mwe parti sisi ngasine parti hatu na singaramba ukiyonu go ghairi maqbula bil arabi yo refuse shay fikra yo kana parse parti national yo fikra sonti pia rasi ranyinga remea kotu kaya na rizio na zijumba wa parti wana akondo ana zijumba hum katadi pa hum hare karti yao gasina fikra ribono rendombi we hayo ya ukaya ngarjumda maslaha ya hensi ngarjo hiwania rehimilie nane jo himilia ngarjo muhimilia voilà député husule suala la alikia na rentre afikiri ukaya ye serikali au wizara ya umsomo hasatan hojar wasulibanu yomi twala fanishiha ula wanana abo baadhi za zitendwa zijoka hanza zitendwa nziwana harma zilikodi za hatu ili zishinde zihifadhi nashoni kao do yajoka henda ho harmashe shimba shamso moshahahi abongabo ya idadi ya huwa naziona lazimu wake haruma shimba shamsomo yabongabo ula mbano nafasi lazima ustehilwa yabongabo ula mhuso mhono yabongabo ila mathalani umtio ekashne amfikiri zendongo kao ngazi ambao kaizome ngori mwale dala ku la ujihifadhi ndo wale umjio wao wanazioni izo ndongo kao serikali ngojozi Tanzania amfikiri ukaya izo kwa jajo jawambe kana mtwenda jao hamada ili mwazamba wakati kao karjaka na ze mashini za urabda kanga sino hadi karjaka na wandoka usoma mathalani abasa au wandozi hilo kwa jakanda zimlikoni na kabula abasa wadeta unwani sohenda mashirikanga ngabo wadiona ngabo watona ngabo abo lazima keze ngozi zire kwa shamfikiri ukaya hamadi namna na zambaba na wakati na kaweli hale jele udinu ule mengungo ndoni wafikiana ukaya na dore ngazi hadhari shema nshatife
yabo basabakisha wala madhamana wa hizo likoli umadhamana wao wanazioni sonti pia rikihashire namna ya mjibalia no wana washinde watekeleze misomo hao udemengu mrungu wono harmaze nsinzirwa jina ikao ungwarengauze waono kaya kanavyo kao msomo kwende sha zila hadari ngazendao no tulwaziani na mustahiba abodo tsaha kaya wanuzaho wana wala mafundi wa heze likodi wala madirekteri wa heze likodi rombe Mungu ukaya washinde zila hadhari kaudo zirengwao zikae harmaze likodi ili shinde wandu tunde enamna stahiki ya he mjio wa wana shabaike fikiri ile swala hilo tishinditi amubongoka tishinditi jibu le jawabu shahanza ni saidie emanama Said Abudu haruma mva wa kisiasa mbabi dutekeleza ukaya haruma le suala la tekele abantu la ukaya wandwende haruma siasa nzima au parti nzima ngafikiri kaya yeduja ngasi huru ngadakisha uhuru haruma parti ya hatu na ukaya riunge mhono zifikira kabla razi wafikiana hauzima haruma zi parti rangudu wakati wahe asis hauka Said Abudu zamba ndorobano sisi ngasi haruma ya filosofia hatu kauri somo ni mafundi wa siasa wa hatu nguna mrehemu alimrojae yede mwini urisome sakaya maendeleo yansi de keda ulangio nzima yenzamvu ilo na mawakala harmu mabavu ya rudi ya sisa mizi harmu miji yani un état fort déconcentré et décentralisé hiyo de maana madama harmo mpango sharia ngio yabo na hiyo mengo mweze bwana zaha tusiluja mono wakati kao luja ikana sheisiwa wakati yakautaraja mwe sharia sha umuhazuzile na moja mono kaya au na bidi mono kaya sido handani ratia arma serikali ya mzee Sula Abdul Baki ya siwa hautaraja mwe sharia shila shauri ya kaushidunga ratia ravote hadani eze sharia shahusu o mwenezo ezi za mikoani haruma emabavu wakati huo bajabala iya hadane hanze fikra ya komini lokaya ritia fikra ya ukaya heni mji bake ni mji ambaruka mradwamba wedeme ilaya yabo shaija haizama baada roha vaja bafaniha marekebisho hata wandoja harmaze voti za ukawa vote maramge sisi ngarono kaya madama harmaze mbio zahe ze asizi zihanti inu na yo mengo mweze falsafa ratsanga haku yabo garjomba ukaya amungano ne lesala la sala ukaya bafani handongo ukaya banu ekanga sina mahamitan ya pouvoir umuhadani wanungwa pangao izo ndo joka uzitanziani doko muhadani ula wandoka haruma uhate narandiso wandoandiso waza zila kutianziani zila zahamba harumwe misinjila ikadyo hama harumwe maendeleo de bakiraha izamisha bantu masababu shawajao ngaromba Mungu kaya mikonti yafanya Faransa ila mengo ni mwezi natijanku za parhaniha harma muhaunu au kaya Mungu kaya imaha yabaki hatajoka hunda mazizi hivi na 24 yabo nezikauza pesa kabla kubaliwa iziza zitima ziani yabunga fikiro hapo demano kangari zingarao banu kaya karna mjawreje dingoni haukari funga tsana rifanya ndongo harma emasiwa rifunga tsana ndongo kaya ritsahe namna yofanya ndongo zende zitsaho basanga lidao zijezi tilwanziani na hapo sisi demana utajuru sheila mwangu la yujurush egono ekango somo wewe ngojojwambe ile albayt shamine ndo soma lazima toka ile albayta vanu rivoti rikana na isharia mshizi shakabanu esolahia he rais yemada ika 4 ans babir rais banu harini sharia mshinzi hashikausa irende hendini 5 ans hata ibonofisera ejaja iban zabarindi nija na tajuru waliyom la tajuru ikamru atondoro kwa hitso shi ba ukatajuru wa ba ila tajuru yaboje
inuri referendum ritafikiana hali inu ngarandi sao za application hizo rajanizo ranze tarehe ndini ranze tarehe era iso ya votewa uenda hatemanda ya hali sharia shirongwe hali ye kutoira nsile uko banu amande hali riparo wanduka kamno ujori hukumurara jarenda leo ramba na mribena fasiri rende no wako mori na mdirenge matemu na mdirenge maafukaru mwe regime baikari dungu gartukuja kwa duga ni wakati wa juu drape sito mabiani kwa komora idhan narikubaliano kaya yebe yoke japaro kiruka harumale wakati periodi ya hele jotreka ujayo kafataha yotoka kisiri waja ubo baridi juu yotoka kisiri rabo joto juu rabo baridi juu tajuru kajaparo ka mansab nade kalima yangu kazinu sharia ndizere lesa chati ni hawa nafsi ya hati مسألة جبل تبك ارسم 13 دنيوي جبال راديو الوطن kwa japozi una rsm 13 الوطن kwa japozi Gao, não para se tirar. Agora. Si c'est le dîner ولا صار الوطن الوطن ça va zile za mwisho bon جبل تي في بسم الله السلام عليكم. مستر جبل تيفي لسؤال لها ngali washihao harmwandu ikawa watolo hazi na ninga mwambe maganya wakendani harmwa za ferazi eni mouvance présidentielle ngabo wandu ikawa watolo hazini wanje ngasina makumi na mitano ngao ni sawa ukaya ise document ndo konje hazini mizo complete baba hayo wajatolo hazini minhum apese ndo kotolo hazini ele swala linu ngamwambia wakatoka unje hazini za dossier zikakomplea abantu watolo abantu zino anzima za daula walo kabati biji wavunguzi wando maranyia wajojo duwa liva hayo اوكي اسم 13 السلام عليكم. Masuala yangu yajibu la sha mwanzo hakikifu manani ndondo uhusu mdungano wa hanyu na yenzi leo watikanzambe kana yenzi wafanya referendum ikubaliwa ngona madepite ndo wao kabati mrere hanya ema meri owenji ndo wao beshe kwa jehansiwa kabati hata waloizingire harmoni za afriza kisiasa yo yeba kabati rijarunga marisiza bana basa ya testamana ndongozi njika unga zambo hino wakati nyinyi kamsuaminu kana ngabo ndongoza trawa harma ula mwendo wahe enzilio leo mwajivura haundongo ndini hakika kweli samhansini harma mwendo unu mdunge mdendelia danyino katika usaha mimi nijue parti dujanga mlani daraja hindi le kalma la testama la tekelezwa ni beli الوطن Ngani yote ni mbavi haramai kwa mandanzima kitutosha. Nishangaza maana mtizima jiri mandanzima yangetosha. Eske bali no problemu ya huwa Komoro. Problemu ya huwa ndio siasa wa Komoro kaya mandanzima kitutosha huwa nansi wa kwatelewa. Abantu kadati mu maarifa ukayarishi riboti mwana damu mzima ya mahambini au mitsami ya rohende zahi mpaka toka kume ya rengamba notaji kwa hadisi. Tuzo kanji trompe ebuja il existait parce que il parti il existait à nomination à poste zinji notamment sur le commissaire Ivan chaque région des élections que touchna ya basauha ya honda les élections est-ce que va un message livré que tout que on a pas tuelewa kama tu estime wakati uje ukamjire nouvelle hawana qu'est-ce qui explique za sheki zinji za heluja harma les élections. اوكي الكون نداو ها Lazimao. akutoka zawili Lazimao. basi ungamjukara depois bago Eh, kutimiza OK. E parti duja ngela anio e corruption. E zinu hohea
iuwe shekao sha corruption nganja falkindini za accompagner ezinu e corruption wa maranya wa ituhumo kangi yatalelo ishinde ile au seulement maranya ka corruption kaiti sikazao no daraja hiyo harumale ni masuala hadendele suala lahum ndumbiziwa wanrohazi walati sabiki samba ukaya izori harao ni mwanadamu ikao harengo hazini watina sharia basi ni hawadilifu tafsir ilirike clear rionese tofauti ya dhulma ni tofauti ya uadilifu. Harumazi ntizi kaojiste hiyo hamba ukaya huwadhifisha experience yoka irimilifua hana uwadhifisha diploma. Yani mwanadamu ikawa ngarijuwao kaimroinge na experience ya kenza basi mruye kairiraha na mruya bali ya doktor zonde zitijistahili garanzao wananyasi warishidiao wahundana nilikafalinu ruwambe uka yoti furaha ihota hau adilifu novo hama jaraha yoti logique lesu alelinu ngari manzuni religibu hau venufu yoti logique yo kanje ntowe wanru hazini walona panda la 15 na 13 na 10 renga ujirumilie ili uganyeze voti yoti haki yo dhulma iyo nga refizeo paskweze jaraha hizi ranyiri koza izo kartuzi kubali banunga sina mwana nyasiwoi woye poro Musa Ibrahim wahaka kandida harumaze voti zama depute harume bamba ngaramu wonro c'est clair garjua wonro shangara nzura mbe ukale sualati lijibu ukale kufule fukuo laka wakati ula haina mru haka hanzeke ndini yake hut au yake mru abahindi ya hombe wasaya patikena ujuli ilati dezenu wekao sisizi ngazirendo jizo shehitwa izo hoso ni watu wa wanamba wako wo watiti bano mwiso nongondo mwiso nziwa hangu abdumdo homa badan harmo rohazi linka zile suala hilo ngatilwa jana havoti yetolwa leo yoti dhulma shiriskitisha ndo walo na experience ikaworwa lekele heka idara mbao kaya wenyi ujere idara wa tanzimi wahamba uka hofanyisa hazi ulona experience yoka iriraha ni ulona diploma baishwa ya jana diploma ya jana harmo wakati wabira ze corruption kaundo za jiri abo kambade ze voti neze masa ili maziro kaundo ya jiri siwa yoga tskore jahar mo mimi na ji bala kabo rongozi nji ikawo ekibinadamu wanrutukiwa shazo kasababisho kanro amane ikakarja tusheze grand ligne za hafika ndo za retanga yoke tsongeza na hiyo diarirenda wabamo uka mrungu tao absat dembaro vontinti mruya iseponzi ili mruya ya rubwe yende ubanu baloba amtsomwambia mfano amanda zimu emwisha mzima balano wawonti peni mruhaka uyu kanzi kwa tiazirongo yani mruha honda na nele kafailo wandu adonsa kasimda asubuti aroma pasko ngartoka musugo jawo kona ukamwema no dhulma naam
Les alliances, alliances harumai alliance. Alliance, Marisa ya heze testamana. Garamba ukizoka simangajo yeye. Iso kasuri husu. Wala haka na conference de presse ya HCRC hatekeleza hizo nyinyi ngamjujua mwende mwa shezo kaswa angaje umkonsi watu wa movas. Songa mjujua mwende mwa muone zile sikauja. Ya manene mono haruma ule mengu ze parti ma president ngwendo haruma manta mbili madanzi mazabarindi nuno rajua hamba ukansu jua shaiba ngo jonambia haruma sharia mshinzi shada ula shi hansu kai manta nzima wao hando shindwa manda vile ushindwa shay normal lese manta mbili haram kuja parisha manda araru hadizi dawla za Afrika ni sawa ankeje kubali garjwa uzere jimuzo kartsanzera fumbwe wangu idhan ni normal lese manta mbili هي تاريخية الدنيا بوليتيك زمان دا زومبي فلسفة الانهزام ها وننا توجور غير وهم راو كايانغوا ان وقت ودا هرما فوتي وهم kwao oui sisi zori amini urikao amini si ufanya tarhi ya he fikra ya hatu muamini au para shaho kangojo unrume maulala nasiuha paske ngamumilu abo tasi ngamumilu abo jioni ngamumilu abo masihu nrudi tena ukaida ula hatungela limwike halinu karja aminu kaya mimi maudwa mjonuru mie hamili frana 5000 montia bontu stay bomonanti ekango lido haruma voti ni bale 5000 na 10000 jenuni kay uloni voti abongo ojoke asuma ujitumuka no bwiti we wabalia parce que wawri kaworongwa sinao wawri amini wawri stehi wo amini falsafa ya he filosofia ya mwiso ya he loton de corruption le jaziz donc za kubona ne corruption zitolo pia banu kwa timizile suala hilo ma usul fiqh wa hamba ukaya درء المفاسد أولى من جلب المصالح هو هموا imishinti kwa wakaku yono kayomi au wangu alo badaze ngungo wai basi wote ndio wangu wahumu yo kairiraha rejanji ya harume malkebe idan si huna zilo ombi rijali rekebesha nkalo ya bini voilà na Alingasi watangazaji ngari rengosha bashino ritekeleze ze shukra za hatu naomba mbuke bishindi rijibu hena mnakaulu utajia ema suala ya hali na uomba Mungu tena ukaya heni wakati kao labajoka ya zitendwa harumwa nti kaunge lazimu heni wando kitamke mmono kaya ngamajo msahedu janga stayari ya kushinda rengefungu hajibu suala ya hali na kutamke amadiki hanyu kawaida mtekeleze hizo kauli za tekeleza wanu na kauli za tekeleza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rikaunga conference de presse ya hii parti luja mjambo uliho ndo wale wa covid ni namna maisha ya kisiasa yanaendea wakati huu kaungi ngarjona kati na na nyinyi mkabati na za Johan Abodan rangu mo